Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Panamafika ni Nkata Bay Southeast constituency. La presidenti panamukwana wantu ntena kuambula kuti wantu wananjala kutuwa mwanani, wantu wanavifugwa njibafisi walipano. Excellency kunyaka kulata kuwaya yai Palinkani nyaka yotu kupatia waye. Kuti wa president bana palimurusa ya kumahudipembele kumpokelelani na ngombo Reverend Pepelani wa president Paliso na first lady. John Pempele Shuta mudzina la Mbuye Yesu Kristo tutudza pabalo mupinu kokulusi achifanya kumene ndikulomba kwa kwimichira dada tena kudziwa kuti chuta mwindi chakulata ndiwe na chinthechi ndifa yake maona kununizika kwidwa Mbuya maona kulia kwidwa kwa chalo chotenacho Ambuya atipembele kwa kwimi tenjalino lilipakati pidu posoni program itambika kazi ya msimutu wa ikanjiriche chosi tena kudziwa tingewa na isa ibayendanga mgozwa swali nyaki wangu tenjeni kupiyuwa chuta munguva kununizika kwaki musana leo nchutatilia kwa kwimi chuta dada tovyeni nutifuatua kumambuli ya kumuheniyo Ambuya tulombe kwa kwimi kufani mwimija mutasa mnyimiza kumuvyu mbuvyu tovyeni chuta widwa makamu kwa manda unuma mwendesha tawona ni masu Jesu wakwe Yesu waweza ni dodolito kuona janjira mje chosi Mbuya afi mwe Kristo mtatakuya mbepesa ya maonyakazi tipotoni na Ambuya kumaonyakazi gachalo kutia ni mukwelu pa masupi mwa Yesu Kristo Mbuya afi tulomba amen. Abida hoye! Abida hoye! Jani Ansa hoye! Jani Ansa hoye! Eno wakija kufa jihana hoye! Eno wakija kufa jihana hoye! Naibona machapi mtu wa Muhango hoye! Chapi hoye! Bana pisa fumu iyo yimpagala ningi abubalo mamafumu ya nyake yose ayo yalipano fumu ngalauka imwe mwimira senior chief Malanda
kuti muyowoye kuno mwapokelele wa president. Afumu fikani pafupi mwalilo kuti mwapokelele wa president. Afumu fikani kuti mwapokelele wa president. Fikani pano na ima pano kuti mwapokelele wa president. Imwe muimilenge fumu ilala angalauka yawoyani mumaro mwa sino chifi Malanda. Wenu kongwa uremu kufikeni Your Excellency Professor Peter Mutharika, uremu so kufikeni ama kunyumba Gate Road. Wenu so asure maandamano mafupi uremu kufikeni Amzomera Ngwira, uremu kufikeni Regional. Wenu so agangata uremu kufikeni Kosko Muri ndichipani chose ndichindechi yose uremu ronde. Ukongwa ini nkhani yangu nyimana vichukwa shanyengu ndizo mtu wa Shitonga. Your Excellency, ini nkhani yangu ja kumuronderi ano marumaka Senior Chief Maranda wene ku amtunda uwo kwamba kunyanja kwa Kamkumba mpaka uku apakanda Kabunduri mpaka wakakanyenda mpaka uku akafuka Maraza uremu kufikeni. Feel at home. This is your home. This is your district. This is your nation. So we welcome you. Feel free. Shakumaria njakuti ini vinani vomwa zanava ndaumba kukwa kwini. Ini ndiliviva kurongorokwe kumrondia. Anyaka kamba kutawa emusewo emusika na apemba mundu wechinda jepambana. Wawone kiwene kusayenda mwinu matenda mwinu mawonamu. Kani I salute you, sir. Abide Bwana hapa mkuluta sono kusanto region takubatia wale mazwaya bwana tafufuza muma store ya mapeto umetukulanga saru zitu za TPP tapika ndipo tasanga kuti banyitu la chipani cha MCP wapeleka order kubisa saru zitu za TPP zusangika yai mastozi ya mapeto bwana takuba ichi mchimanye kuti banyitu wa MCP wapeleka order mastora ya mapeto umetukulanga saru ya chipani cha TPP zusangika saru ya bwana takumba kuti mchimanye ichi kuti sabotage hiyo kupeleka banyitu au kusasono kwa 16 September bwana ndimwe president wa chalo cha Malawi bwana na kumasoni yoye ichi bamba ndampeni kuti mweole hapa mkuluta kusandwa nation bwana mumanye kuti chakwela watondeka kuti wantu wakulisia hona munandi bwana wali mizi makaya umu wanda kulisia wantu watondeka kukulisia hona kuna ulimi wa kukomezia ni hona kuti wasangikanga chepe kwani mupulike mazu aya bwana kuti hona munandi wanda kulisikika pala wakulikenge ni mwai bwana mchimanya ichi panyango ya sona bwana ni msomelezani kuti bwana muyewoye kwa tuwasa miza hapa awa kulindizika kuti apulika ufumila kwa imwe mule ulendo utali bwana ninga mtola ninga nyango itali yaki muyewoye bwana kuwapa awa kumulindizani kuti muyewoye yosumene bwana
DVP oye! DVP oye! DVP oye! Karabe oye! Chinteje oye! Konse oye! Moreno se? Mwimakoa? Ise Jimakoa? Kumachoyamba? Niwo kumuda kwa mbili. Kifua kuno, sina bwele kuti zandali ai. Ndimabwela onara. Nopela kodi, nipela group ya onara. Ilipo pala kona? Wonderful. That's my favorite dance. You can ask if I go in the hotel. That's my favorite dance, the onara. Here we go, Ole mukao former first lady, Professor Geru Mutarika Ulemwanu, Ole mukao Baba Jaru Muhango, VP North, Ole mukao Gangada VP Center, Ole mukao Governor, Jumina Gvira, VP Center, Ole mukao Governor Sadika Kusento Region Abira Bano, Comanso, my governor up in the Central Region, and Northern Region, Comanso William Kauna. Amen. I've been on children high Italy from William one of the most loyal people. This is the Bianco. My name is Puti. I want to address and talk on Porto. Kudine the kutoka kwa mimi. Kuti kuyambia agenda kufa Katoro Park, Freedom Park, mpaka Zanabansonkano, kwa mwandi ya First Lady ndine, Machikondi, Machibari, Nikodisno Kwambi. And I really mean this. I'll go back to the south. Always remember the friendship. Minima Onesa and Pambis, Rokotra, and Abuela, Kudanjona. All of them, Kude and Passemon. Dikuti Zigamogambili, Dividoye, Yongan Napan Kanabaja. And then you committed to the north. Nifla, the north must develop. They were after 16 September, this special committee for development for the north consists of Mafumu, Andale, Maticha, and Wamba on Shekuti Kaipamozi, Teonekuri, Chiwajan Puro. Sikupila basogoro. Kione mavuru ache. My priority at Yambe is short term, long term, and so forth. We are going to do that. I can assure you that for 5 years, there are no Akumporo listening. So I'm going to take it. Get to my water, right? For 16, right? Please, audience, akabote. Osa de pera, osa toba, ofoka, aye, no, some kabote, kapan pena, akuvudi kama atenge, kapanjinga, kama pase, panado, kada ndiuje malungo, matenge, audience, akabote. Kifugwa ife, zida zatu ni vote. Last when you vote, Tikale Platon to Savoran, this Hangadiyat 2020. Mukozan minutes, you can no long gag,
ziko linapita pansi kopya. Niwona nanga libina kwaje kuti pamayikonsa pansi 193 akuti Malawi ndi namba 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvesa chisoni. Ndipikoye anthu andi chisoni chifukwa ali ndi njala, alibe manyumba, alibe chuma, akulepha ana kupita ku sukulu, alibe school fees. By the way, kuyamba pa September, ife tikosa school fees up to secondary school. Tikosa zimenezo. Kwa ndipembela makolo onse pa September, tikachisa school fees, nikazampeza kholo wina, ayi ni mwana pa muzi, osapitila ku school, zathana naye. Oh yeah. But I mean. Saudi is going to land for Punzina. Ziba Singapore. But 1964, Nanga di Malawi. Kwa priority number 1, to Punzina. Ali yes, compulsory education as in my, as Korea, Anna, all the black school. But I was number 1 in the world. Kuposa America, kuposa England, kuposa Germany, for education. So in education, it's number 1 priority. We have now possible first. Church willing, Ndibyoye. Ndikufuna kusintha management staff Boma komanso chuma muno Malawi. Tifuna kuti chuma chambiri chichoke ku central government kulongwe chipite mizi mavye. Ndibyoye. This say it kind of budget 500 billion budget. My district decide kamufra chipatala, kamufra sukuru, kamufra nseu, ka chan. Mugde decide kuwasa mwembe nshito anthu apa muzamebo kuyo akaini mwai opana nshito. Ndibyoye. Silabwe putting nchito mupele pano pachinteje osabila kunzuzuya kabla kuwankhala bomba mupele nchito ndikumanga nyumbano pano ana anu kwathandiza bwinobwino. That is our plan imene pachizungu amati decentralization and amati federation koma the right term decentralization couldn't palm with kuchoka kupita kwa ordinary people. There's many if like cheating. Yeah, mungana nakai ineyo. Love wamena kwimanso. Chifukani kufuna kuti ndipulumuse dziko lino. Ndifuna ndipulumuse dziko lino. Komanso timange dziko lasopano. The new Malawi sopano, Malawi okomera anthu onse. Anthu onse enjoy Malawi. Osati mtundu umodzi, ka region imodzi, kapena mpingo umodzi, ayi. Tonse enjoy. Chifukwa Malawi ndiwa ife tonse. Komanso ndibyoye ndikufuna kubwesa ufulu kuno ku Malawi kuti tikhala anthu aufulu, anthu osayenda moopa boma kuti ndikachita ichi animanga ndikalemba internet animanga. Ayi, kuno ndikwathu is our country, tisamaope boma iyayi. Tizikonda boma, tizilemekeza boma, koma osopa boma ya.
Tambula zimenezo. Then maameno nikurizi kwa kwambi. Manjanda tukita kutali. Kutali kwambi. Nde mwenye ni nyamuke. Kwa manisa nyamuke. Ndufuna hona wangao. Kura andimbe nyimbo imozi basi. Hasta aji nyamka. Kwa zio kwambi nonse. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.